Uriye Edemova Aydın Gecedi 3. kısım. Qırымға аяқ басқан күні Жевайыр бүтін несіл ecdatlarının бешігі темелі балалық бақты ве сәдетінің менбайы байдарға ұнтылған ашыққан еді. Ләкин бүгін енді афтанын соны олайата, о аля оз ниетіне етішіп оламай. Асылында eski Qırым бетте яшаған қардашлары Энвер ве Кемал Жевайырнен Алиені келгенлерінің екінші күні саба таңда байдарға алып кеттілер. Ләкин енді вәдеге кіре атқанда, оларны yolның ортасында тұрған милиция хадимлері тоқтаттылар. Энвер оларның янына дүмен башындаки оғлыны ебермек дегілде озу барды. Ватанда язылған паспортны көстерді. Doğmuş koyumuzni barib ko'rmak istaymiz, dedi. Yosh leytenant ona sert baktı. Yo'q, sizga anda barmoq mumkin degil, yo'l qapanıq, dedi. Enverden Kemal ona çok yalvardılar. Enver baydarda doğanını isbat etken pasportını qayta көстерді. Ләкин hukumetke sadık leytenantның buz yüreği yumşamadı. Enver'nin oğlu da kelip bir şeyler aytmak istedi. Leytenant ona, defolmundan, şimdi maşinanen sağlıqlaşmak gerek olur, dep ayqırdı. Aliye de açulanıp, maşinadan tuşmege tedaрикленгенде, onu Жевайыр тоқтатты. Otur Aliye, ağаңның başına bir bela açmayak. Bu milyonlarnen şaka olmaz, dedi alçak davuşnen. Böylelikle, Олар артларына қайтмаға мечбур oldular. Баяғы ергеже кім сесесіні çıkarmadı. Дерсін ağızlarını açsalar, içlerinden ateş ялын çıkacak, ortalıqны yakacak. Dümen başında oturgan Асан, машинаны бірден orman içindeki tar yol çıkka burdu. O oba töpe yolda dandürüklendi, sağa solga sılkındı, oğlan dümenini qavi tutmaktaydı. Асан, ne yapasın ya oğlum, bizlerini anda alıp ketesin, dedi babası taciplengen alda. Baydarga baba, men anda dağ yolunen barıp çıkarım, tırnakçalar içinde. Dostlarınızın haberi bile olmaz. Yol pek tar da oğlum, dedi Enver. Baba, bir-biringizge yaqinja sıqlaşıp otursanız, tar yolga da sığarmız, dedi Асан. Машинadakiler biri-birine көзлерінің қиығындан бақып күлімсірediler. Машина еп сық терекlerinin тереңдігіне соқылды, yol sağa, solga burguçlana бере. Асанның бүтін диққаты yolda, огде. Bir şeyge құлақ асмай, dümenni бура бере. Ләкин оңа кене тоқтамақ керек oldu. Асан бірден ачумен машинаның dümenine шамарнен ұрды. Балабан гурдаллы bir терекni yıkıp, yolunun ortasına bırakıp ketkenler. Enver tereke bakıp kinayenin külümsüredi. Oğlum, senin yolunu menim dostlarım da bile ekenler. Keleceğini duyganlar galiba terek taze kesilgen, köresin mi? Senden evvel davranganlar, dedi. Машинadakilerinin episi yerge düştüler, terekke düşünceli alda baktılar. Yalnız Асан yerinden kıpırdamadı. O gayet düşünceliydi. Beşdegil 10 adam olsan bile, onu yerinden kıpırdatmakның çaresi olmayacak, dedi Enver, terinden kokus geçirgen alda. Şimdi bir keskin balta olsa bir şeyler yapardık ama, dep ağasına baktı Kemal. Enver dudaklarını sıkıp başını salladı. Böyle şey kimnin akılına kelgen, dedi ruhu tuşkun alda. Balta tapsan bile mında yolunu açmak için 2 gün çalışmak gereksin. Bugün sol tarafımızdan turgan ekenmiz. Başka günü kelmek gerek olacak.
Yolunu devam etmekten umutunu uzgen Enver gözlerini kısıp ormanın terenligine baktı. Bizler Cafer ağamnen ekimiz cevaz fındık ahlap cıymağa tap mıda keleydik, dedi. Cevahir ona bakıp gülümsiredi. Amma da aytın Enver. Bizler andamızda baydaranda. Tap bu yerge cayap keleydik diyecek olasın mı? Enver Cevahir'ge bakıp terenden kokus geçirdi. Ağam seyahatçı olganını bilmedin mi tata? Dedi düşünceli alda. Bizler mında kelmekde gildi. Bütün Kırımdağlarını dolanıp çıkkandırmız belleyim. Bizler yalnız jayav degil maşina nende keleydik. Onun dostları çok olganını ozun bileyedin de. Bu dünyaga toymacağını o vakit canı duygan eken garip çıkının, dedi Cevahir, terin kokus geçirgen alda. Kemal Nenaliye de özlerince bir şeyler hatırlamak istediler, lakin kayda çevirilseler, tanış gibi bir şey görmediler. Cevahir'nin Enver'nin hatırlavlarını suskan alda dinlemege mecbur oldular. Maşina taraftan işitilgen balta sesi herkesinin fikrini böldü. Herkes oyakka baktı. Hasan elinde baltası urpatlasın yol içinde kondelen yatkan terekinin kalın pıtaklarını kesmekteydi. Yolcular ona yakınlaşkanda üstündeki kamzolunu çıkarıp yanaşasındaki kenarga çekip koygan pıtakının üstüne attı, işini devam etti. Babası ona meraknen baktı, lakin bir söz aytmadı. Çünkü onu şimdi bir şey toxtatıp olamayacağını yaxşı bileydi. Enver'den Kemal o kesken pıtaklarını kenarga taşıdılar. Hasan yoruldu, kan terge battı, lakin baltаны daha da tezce urmağa tırışmaktaydı. Hasan verdi men azıcık çalışayım, dedi Kemal ona. Men daha yorulmadım emce, dedi Hasan. Cebinden poşusunu çıkarıp yüzünün terini sürttü. Yerde serilip yatkan yarı pıtakları endi kesilip alıngan tereke bakıp aldı, keyin işke tutundu. Pıtak taşuf işine Cevahir Nenaliye de koşuldular. İş sonuna yakınlaşkan sayın Enver'nin çeresi ciddileşip başladı. Çünkü pıtakları bir tamam kesilip alıngan son, terek daha da kalın, balaban olup görünmekteydi. Onu böyle alında yerinden kıpırdatmakның çaresi olmaz. Hiç olmadım, 2-3 yerinden bölmek gerek. Yalnız o vakit kenarga tığırtmak mümkün olabilir. Lakin onu nasıl bölersin? Hasan ne kadar sağlam, kavi kevdeli, dermanlı, takatlı oğlan ise de, endi yaxşı etip yoruldu. Lakin elindeki baltаны kimsege bermey. Leytenantның inadına çalışkanı көрініп тұра. Enver son pıtakны kenarga ütep taşlagan son, oğluna yakınlaştı. Toxta Hasan, dedi sağ elini көтерген aldı. Baltаны manga ver. Son azıcık rahatlan. Biraz nefes al. Hasan toxtadı, çeresinin terini bileginen sürttü. Babasız rahatsızlanmanız. Men ta nefes alıp olamayacak derecede yorulmadım. Onu ekige böleyim de, son bakarmız, dedi. Keyin işke belsendi. Hasan böyle de tez koz kıyığından pıtak taşımakta olgan babasına bakıp ala, onun üçün rahatsızlanaydı. Babası 60 yaşlarında ise de, da yakın vakitlarga bir ağır iş yapsalar, oğlu Hasan'dan artta kalmaydı. Mında bir Kazak'tan algan eski evini başta baba bala yaxşı etip temizlediler. Evden ve azbardan maşına çöplük çıkardılar. Onun divarları kalın, lakin damı alçak idi. Ekisi onun damını açtılar, yüksekliğini 1 metr koterdiler. Sonra üstünü yanı şifernen örttüler,
кыйышкан, йыкылган, басылып калган корасыны сөктүлөр, яңыдан темел койду, ташнин дүлберетип, дивар көтөрдүлөр. Эве кораны яхшы этип низамга чеккен соң, Энвер 2 машина кубре кетиртти. Чоктан чок йыллар дебамында кийик оттан башка бир шей көрмеген топурак терен этип сурулду, кубреленди. Чечек сачылажак ерлер азырланылды, жолчуклар бетонланылды, эвнин диварлары калын этип сыланылды, яраштырылды. Эм буларнын эпосуну Асанин Энвер экisi берабер яптылар. Ләкин соңки вакытларда Энверде бир деңишме болду. Бираз чалышайм десе, бурну канап башлай. Onu токтатмак баягы зорола. Чырайда качык. Оглу оны экимге алып барайык десе, якка туттурмай. Мен мында хастаханеде ятмага келмедим дей, ким сени деңлемей. Достлары оңа сен чок чалыштың, зорландың, энди ратланмак керексиң дейлер. Асан исе бабасынын саглыгында олган денишмени Эвнин кайтадан олган куружулугунда дегилде, onun үчүн көтерилген кабгадан деп биле. Бу эмни гүзел парага сатып, гайет мемнун алда Ялтага кеткен киши арадан баягы вакыт кечкен соң касабадаки догмушларына келди. Олар эв сайыбине бир шейлер айтса кереклер, о кырымлыларга саткан эвини көрмек истеди. Сокак бою кетер экен, озунун алчак, чөплүк түбүнө басылып калган эски эви жеринде яңыдан көтөрүлгөн бинаны, таштан орнекленилип каланган таш кораны көрүп шашкан. Менин эвим не кадар гүзел жерде экен, элимден бойле зеңгинликни качырганым деп яныклаган. Эвини кайтарып алмакнын пешине тушту. Бу иште оңа элбетте ресми мемурлар да кол туттулар. Ләкин Энвер оңа баш бермеди. Киши зорбалык ишине тутунду. Күнлернин биринде 2-3 милиция хадими бир кач саргушны машинага yüklеп алып келди. Энверлернин эв эшяларыны машинага yüklемеге тутундулар. Буны эшиткен касабанын бутун кырымлылары аякка калктылар. Хусусан кадынлар оларнын машинасына уҗум эттилер. Оңа мышык кеби сычрап минген арык мучеле алчарак бойлуу яш кадынчык саргушлар машинага yüklеп етиштирген шейлерни ашага атып башлады. Буну көрген милиция хадими onu bir kaç kere резина сопанин урду. Кадынчык ачуу ве нефретнен езитке атылды, эпкинликнен погонуну копарып yüzüne шыплады. Onun yanındaki kadın экинчи милиция хадимнин башына леген кечирди. Энвернин карысы Мавиле bir саргушны уйтеп яктырды. Калган кадынлар да эллерине не раст келсе, о езитлерге атмакта эдилер. Кабызлар ичинде Женг мейданында bir кырым татар эркеги көрүнмейди. Олар кенарда Будафаада тура эдилер. Бу бичаре халкка мында бу миллионлар нелер огретмедилер. Ишнин эп жидилешкенini дуйган ресми хадимлер саргушларны эшялардан бошотулган машинага yüklеп, көзден гайып болуп кеттилер. Ләкин арадан чок кечмей, мында халк эп кайта айткан вакытта башка машинанын келерек ресми адамларны тырнакчалар ичинде көтеклеген ве дигер bir kaç устлеринде эски антерчиклери, аякларында чаблалары олган бичарелерни район мерkezине алып кеттилер. Оларнын балалары жоллар ичинде аглашып калдылар. Энвер ве оңа якын эркек 2 машинага отуруп, кадынларнын пешинден кеттилер. Ләкин эртеси күнү саба кайтып келдилер. Оларны кадынлар олган жерге якын коймаганлар. Милиция хадимлерине кол көтерген жинаятчылар канун алдында жабап бермек боржулулар, деген район милиция башы.
Эртеси күнү районга эркек-кадын 50ден зияде адам кетти. Чоң чекишүүлөрдөн соң оларга соргуда булунган кадынларны көстөргөнлөр. Милиция хадиминин погонуну копарган, яш веничар кадынчыкнын череси мурарган, урбалары йыртылган. Таяк менен урган болсалар керек, башынын ярысы пек агырганын айтып шикаятленди. Бу белаларга не вакыт ве кайда ограганын өзү де катырлап оламай. Дигерлери де көтекленилген. Ярдымга келген кадынлар өз көйдешлерини акаретленген, ашаланган вазиетте көререк пек ачууланды, район милициясы ерлешкен бинанын огунде кыямет копардылар. Башлык менен көрүшмекни талап эттилер. Башлык элбет оларнын огуне азырлыклар көрген алда чыкты. Өзү менен берабер, тырнакчалар ичинде, эзиетленген милиция хадимини де алып келди. Onun üstünde yırtık, pagonu koparılıp alıngan bıcağı, çeresi kırlı mı, morargan mı anlamakның çaresi yok. Boyu 2 metrge juvuk, bir yumruğu 1 kiloga yakındır. Resmi insanını kim bu alga ketirgenini men aytmayım. İyisi onu yapkan kadının ozu çıksın mında, dedi. Binanın ogунде birden sükunetlik çöktü. Birazdan kapıdan yaş, alçarak boylu, arık muçeli bir kadınçık çıktı. Militsiya xadiminin yanına geldi. Kadınçık onun belinden keleydi demek mümkün. Men yaptım. Pagonunu men kopardım, dedi. Herkesinin çeresinde kinayeli yılmayıp peyda oldu. Buna senin hakkın var idi mi? Dep bağırdı militsiya başı. Ya meni dubinkanin köteklemegi onun hakkı var idi mi? O anterinin yenilerini köterdi, bilekleri mosmor. Arkamda böyle, dedi Açunin. Elbet başlıkta akıl idrak, insaf, az açık hissede namus olsa, şimdi susmaga mecbur olur edi. Çünkü o kadınçık aklı edi. Lakin o hep kadınçıkını kıbatlamaga tırıştı. Ortaga yardımga kelgenler arasından bir canbaz kadın çıktı. Başlık arkadaş. Sizin kadimlerinizin boyu 2 metro. Özü de boksçıga benzegen bir adam. Nasıl ola da bu, onun belinden kelgen kadın, hadiminizin pagonunu koparıp ala, bıcağının yanını çekip yırta, dedi Açunin. Sözlerinizde mantık yok, ona işanmak kıyın. O maşinanın kögertesinde edi, men ise yerde. Demek, o sizge degildi, siz ona hücum etkensiniz. Men onu maşinadan düşürmek istedim, dedi hadim. Yok, o meni dubinkanen kötekledi. Men ise cevap olarak ona pagon taşımak layık olmaganını bildirmek istedim. Onu omuzu üstünden koparıp aldım, dedi kadın. Bu arada birden binadan 15-20 adam çapıp çıktı. Halkını kene rezina sopa ile köteklep başladılar. Olardan biri umutsuzden Enver'nin karşısında peyda oldu. Onun cigerine, talağına tepmenin urdu. Enver art-artına ketti. Arkası üstüne yıkıldı, serilip kaldı. Uzune kelip gözlerini açkanda, başı ucunda ködeşlerinden gayrı kimse yok idi. Olarının yardımının yerinden turdu, azıcık su içti, dingeldi, vücudunda zarafatlı ağrı duymadı. Akşam keçmalde bütün ködeşler evlerine kaytıp kettiler. Tepmeler öz tesirini sonundan duydurup başladılar. Enver alsızlandı, dermansızlandı. Karısına yüreği bulanganını aytıp şikayetleni. Lakin bunu oğlu Asan'dan gizli.
Татасы Живайыр ве кардашы Алиеге де бу акта агыз ачмады. Аксине, оларга узуну саглам этип көстөрмөккө тырышты. Лякин Асан онда олган солгунлукны чересинге бакканда дуя ве раатсызлана. Оңа иш яптырмамага тырыша. Чокка бармай, Асан терекнин кевдесini ортасындан бөлді, балтаны кенарга быракты. Ярысыны аягынен үйтеп бақты, оны колайлыкнен кыбырдатмакнын чарасы олмаганын аңлады. Энди не yapmak мүмкүн деген киби бабасына бакып күлүмсүреді. Энвер бир şey айтмады, оглунун элинден балтаны алды, терек пытакларына таба кетти. Инсан билегинден калын олган уҷдане темизленген пытак кетирди, экисini Кемалнен Асанга берди, бирисini өзүнө алды. Оны пытаклардан яхшы этип темизленилген терекнин түбүнө сокты. Айдыңыз акайлар, күчүңүзны көстериңиз бакайым, деди Энвер. Асан онун элинден агачын алды. Буңа эмжемнен экимиздин такатымыз етер, деди. Акыйкатен де экиси агыр агачыны кенарга тыгыртып ташладылар. Акыйкатен де экиси агыр агачыны кенарга тыгыртып ташладылар. Түп тарафы агыржа, сизге мен де кошулайым, деди Энвер. Я татам менен экимизни бу ишке эмне үчүн кошмайсыңыз, Асан, деди Алие, жаны агырган киби жиддий алда. Сизлер итият күчсүңүз. Өзүбүз бежерип болмасак, сон сизлерни жардымга чакырырмыз, деди Кемал. Хусусан Живайыр аламны мытлака чакырырмыз, деди Асан, бияз сырма киби тишлерини сытып күлүмсүреди. Эй, дүйнялар сени, деди Энвер. Оглум бир заманлар сенин неге кадыр олганыны шымды билмей да, тата. Кемал менен Асан сырыкларыны ярым терекнин түбүнө соктулар, экиси бир олуп, оны үйтекледилер. Жеринден кыбырдатмак баягы зор болду. Лякин кыбырдаттылар, эм жол кенарына чекип ташладылар. 2 күндөгүл 2 саат чалыштык галиба, деди Асан, жол кенарындагы агачларга баккан алда. Соңра камзолуну кийди. Айдыңыз, жолжу жолуна ярашыр, деди, машинага doğru кетти. Калганлар да чарчабек машинага отурдулар. Олар бираз кеткен соң, Энвер оглуна бакты, хошнут алда күлүмсүреди. Асан, я сен балтаны кайдан алдың, оглум, деп сурады. Оглун көзлөрүнү жолдан алмай, аз ачык күлүмсүреди. Ошей бизде жок эдими жокса, баба, деди. Бар эди, амма биздин халктын машиналарыны адым сайын токтотуп тешкерелер. Сен олардан коркмайсыңбы? Эй, баба, куштан корккан не тары сачар, не де бостан дегенлерини эшитмедиңизби? Деп күлүмсүреди. Бу кушлар тары ве бостанны ашамак эле тоймазлар, оглум. Мукайт олмасан, өзүңнү де ашай билелер. Асан бабасына көз кыйыгындан бакты, лякин бир şey айтмады. Теринден нефес алды. Баба, сиз мени о кушлардан коркузмаңыз, келиңиз файдалы şeyler акында фикир жүрсетейик. Энвер оглуна миракле бакты. Мисал үчүн, насыл файдалы şeyler акында лаф этейик, деп сурады. Мына байдарга келе ятабыз. Анда кайда бара жакмыз? Бу вакыт Живайырдын жүрөгү кокус кафесинден тайып кеткен кеби болду, кулаклары шуулдады. Байдарда таанышларым пек чоклар, оглум, деди Энвер алчак, лякин кати дауышнен. Байдарнын эр бир эви, азбары, тереги, диреги, ташы, топрагы, дагы мага тааныш ве догмуштур. Мен анда өзүмнү антей киби эсетем.
Аяғым доғмыш топыраққа тисе, етті. Бүтін вүжудыма тазе күч тақат, сағламлық ақып келе. Авасындан нефес алар кенім, өзімні яш егітлер кебі зан етем. Айса түшінмеге ажет жоқ екен, эшей сырасында демек мүмкін. О эліндегі саатыне бақты. Машинаны аз ачық зықарласам, ярым сааттен сон анда олажақмыз. Жевайырнен Алие машинадан тышқа бақтылар. Ләкин тар даг yolunda бір şeyден ұшмеген. Машина кені ойле саға солға сілкене, дандүріклене беріп кете. Не айет yolның көрініші денішті. Азачық кенешледі, тегізленді. Машина сербест алда огге чапқылды. Не үшіндір? Машинадакилер нефес алмаға қорқан кебі, сусқан алда кетмектелер. Белки әрбірі өз фикірінен бенттір. Асан есе еп машинаның суратыны арттырмақта. Үмітсізден, огынде, ер түбінден тұртып шыққан кебі, үч милиция хадимы пейда oldu. Олар учу бірден элеріндегі милис таяқларына төпеге көтерділер. Асан машинаны чаналатып тоқтатты, тішлеріні сықты. Баба, учу де. Шашмалама оғлым, озыңны тұтмаға бүл, деді Энвер, оның омызына еліні қойды. Мен шымды барып бақарым. Не вермеген Алла, белки ади тешкерудыр. Вес қалармызны бақар, кечірір yollarlar. Энвер оларының янына барып паспортыны көстерді, бір şeyler айтты, ләкин милиция хадимлері башларыны терсіне қақыттылар. Асан тішлеріні сықты, көзлеріні юмды, маңлайыны башынанын дүменіне тіреді. Йолламай жақлар, дini yoqlar, деді Ачулнен. Алие машинадан Ачулнен тушты, милиция хадимлерінің янына барды. Укен лейтенант еп Энверге артқа қайтмақны эмір етмекте еді. Не үшін себебіні білмек мүмкін ме? Деп сорады Алие. Укен лейтенант бірден оңа чевірілді. Весе қаларыңызны көстеріңіз, деді сертлікнен. Алие оңа паспортыны, иш ерінің весе қасыны берді. Милиция хадимы оларны диққатнен көзден кечірді, чырайыны екшітті. Сіз анда, Өзбекистаныңызда пыртлазлана білесіңіз. Бізім үшін сіз бір кімсе дегілсіңіз. Бізім инсаниетлігімізнен файдаланарық, мындан тез-тез кетіңіз. Йоқ есе, башқа яққа yolлай білеміз, деді, достларына бақып кинаенін күлімсіреді. Уйкен лейтенант арқадаш. Мен мында өз евімдем. Асылында, мындан мен дегілде, сізлер кетмек керек. Ондан ғайры, орта бір ерден инсанларны ақаретлемеге ақыңыз жоқ. Деді Алие оларға нефретнен. Сон ағасына бақып, ода кинаенін күлімсіреді. Уйкен лейтенантның чересі құлақларына қызарды. Көзлері төгерекленділер. Сіз Аллаға шүкірлер етіңіз, қадын олғаныңыз үшін бір беладан құртылдыңыз. Йоқ есе, мына бу милис сопасы или қабырғаларыңызны бірер саяр едік, деді Ачулнен. Сіздің еліңізден ондан башқа бір шей келмейдегіні мен яқшы білем. Сила есть, ума не надо, деді Алие. Біз шымды кері қайтып кетерміз, ләкин байдарға ярын, яда обыр күн мұтлаққа барырмыз. Біздерні сіздегіл үкіметіңіз біле тоқтатып оламыз. Чүнки о, біздің ватанымыз. Алие ағасының қолтығына кірді, оны машинаға доғры алып кетті.